Yes, tubahaye ikaze muri iki gitondo cyo kuri uyu wa gatatu tariki ya 4 z'ukwezi kwa gatatu 2026. Ni update zizindutse aho ibintu byakaze nyuma y'ifatwa rya Kazinga. Aha ni muri groupement ya Nyamaboko. Urabona yuko ihuriro rya FARDC ryakoresheje ibirindiro ndetse no kugurutsa amadrone imasisi. Uramenya akantu ku kandi kubera ibikorwa abiri gukorwa n'ihuriro rya AFC bikomeje kugenda bigaragarira buri wari wese, aho nakubwira yuko Gatoyi ubu yamaze kujya mu biganza bya AFC yose. Uramenya uko situation ihagaze ndetse imirwano izindukiye hano hafi na Gatoyi neza na hano mu gace ka Kawera. Ni mu gihe kandi muri Sud Kivu imirwano ikomeje kuba mibi cyane. Mu nkunde rero ku murongo wa telefone turi bwakira umuroko Ifoma aturere uko situation ihagaze ndetse nuko bimwe bigiye kugenda bigaragara turitse cyane kuri Red Tabara. Ese Red Tabara koko nkuko bivugwa ko yaba yarageze i Bujumbura cyangwa mu gihugu cy'u Burundi, byaba ari byo biravuga ko hariyo ibirindiro bikuru. Muranyemerera tuze kurebera hamwe dusasanure uko situation ihagaze ndetse umenye akantu ku kandi. Nkunda rero tuze turangize iki kiganiro, ni minota mike cyane mbere yuko ujya mu kazi cyangwa mbere yuko uryama. Ndabizi hari abavuye mu kazi ndetse hari n'abari kukajyamo bari kwitegura kugira ngo bajye mu kazi. Nkundira ni minota mike cyane kugira ngo tubane muri aya makuru acukumbuye ndetse n'ikiganiro cyizewe. Mbere yuko dukomeza cyangwa mbere yuko dutangura, ni munyemerere mbanze mbashimire mwe mwahisemo kubana natwe. Ikindi kandi namwe mukiza bwa mbere nta kindi musabwa uretse gukanda kuri subscribe mukarayikinga, bityo mukengera mu muryango mugari w'abadahema kumva amakuru acukumbuye kandi yizewe. Mwaramutse neza, igitondo cyiza. Ni amakuru akomeye cyane atutse muri Nord Kivu ndetse i Masisi, ibintu bikomeje gukara. Ni mu gihe kandi ibi byose biri kuba hari uduce ihuriro rya FARDC ryamaze gufata. Aka ni agace ka Ngururu na Kikoma na Mulema. Utu duce tukaba twamaze gufatwa n'ihuriro rya FARDC. Ni imirwano ikomeye ariko isa nkaho idakomeye cyane bitewe n'uko iri huriro rya AFC bitewe n'umuvuduko bafite wo kujya kwerekeza Warikare, aho nakubwira ko Warikare abamaze kugenda ku duce tugiye dutandukanye. Ubona yuko bitari buze korohera iri huriro rya AFC gukontorora uduce twinshi bamaze kugenda abigarurira. Ibintu bikomeje kuba hagati bikomeye cyane, aho ibintu bikomeje kuba bibi ku rwego rwo hejuru ndetse ubona yuko byahinduye isura. Ku murongo wa telefone reka wenda tube twakiriyeho Bwana Bizima dukomeze tugenda tubageza, ariko turaje tubabwire ku by'imirwano ikomeye ikomeje gusakiranya umutwe wa AFC n'ihuriro ry'ingabo za leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu bice bitandukanye by'intara ya Kivu y'Amajyepfo. Mbere yuko atubwira uko kuri frontline bimeze, Bwana Bizima waramutse neza? Yakeye neza. Muri live mu kiganiro dutangiye updates. Ibi ni biba byasohotse ndetse n'abandakava banje baba bamaye amakuru, aho nakubwira ko impande zombi ziramutse zihanganiye mu bice bitandukanye byo mu ntara ya Sud Kivu. Aba ni abandakava banje bambwiye ko muri ano masaha muri uru rukerera ubona yuko impande ziri kurwanira mu gace n'ubundi ka Gakenke cyangwa Mikenke, sinzi wenda bakunzi bacu murajya munyihanganira, ntago ndo muri biriya bice, ariko biravugwa ko n'ubundi ari imirwano yuburiye mu gace ka Gatogota. Kugeza ubu aka gace n'ubundi karacyagenzurwa n'ihuriro rya AFC, ariko FARDC muyagabyeyo ibitero bigaragara ko bishoboka kuba bitari buze koroha.
ariko umwanda kava wanjye ambwiye ko imirwano ikomeye iri kubera mu Minembwe, aho buri ruhande rushaka kugira ubugenzuzi bwose muri aka gace ka Gakenke cyangwa ka Mikenke. Bwana Bizima, nk'umuntu uhamenyereye, uraduha ido n'ido y'iyi mirwano iri kubera hano muri zone ya Minembwe? ako gace ka Gakenke ni agace ubona ushobora kukita Kenke cyangwa Mikenke, byose ni kimwe bitewe n'imvugo y'aho uri. Aka ni agace karimo imirwano ndetse ubona ko ihatsimbaraye cyane, kuko uretse n'igitondo cy'uyu munsi muri uru rukerera n'ubundi imirwano yongeye yubuye cyane muri aka gace, ariko yari isa naho yararanyije nyuma y'ibitero bya drone ndetse n'imbunda ziremereye zarashe muri iki gice. Abaturage babigenderamo cyane ndetse binakomeye, bivuga ko ari ubugambanyi ku baturage batanga amakuru ko aba bantu baje bayobowe n'uhavuka neza kandi w'umugambanyi bazi neza ku buryo ari wari uzi aka gace neza, n'uburyo abaturage bari basa naho bari ahantu hari umutekano mu buryo basa n'abahungishirijwe, babashije kuraswaho n'izi drone. Aka gace rero imirwano kuri uyu munsi, kuri iki gitondo, ibyukiye n'ubundi mu nkengero zaho hose gasa n'akagoswe. Amakuru nyayo hari nuko M23 twirwaneho basa n'abakoze ikintu kidasanzwe mu buryo bashaka kuzingira abantu iyi mu coalition iri kuri kano gasozi, ndetse ubona ko ijoro ryose baraye basa naho bagengaho imbunda za tirari mu buryo bwo kugira ngo bakomeze gusa naho barasa imihana ndetse n'ibice bya bakekaho defense bya M23 na twirwanaho bitabegereye. Ariko strategy bakoresheje y'uburyo bashaka kukazingira rwose nibibahira, ndakeka amakuru aritaha turi buza gukurikirana bari guha amakuru ko ntababashije kuhasimbuka bitewe n'uburyo babaye nkaho biyibagirwa bakajya muri aka gace nyuma nta bwirinzi basize mu gice kibegereye. Ubona ko agace k'inyuma aho bateye baturuka ubu hari kugenzurwa na M23 nabo bataryamye ijoro ryose, aricyo kintu bateguye. Iri rero rishobora kuza kuba isomo ridasanzwe ryo kuraswa kuri coalition batigeze babona muri gice cya Minembwe, bitewe n'umujinya M23 na twirwanaho bafite kubwo abaturage bangijwe cyane bikomeye ku munsi w'ejo hashize. Rero iki kintu kiri hano mu Minembwe ni ikintu kidasanzwe kindi cyadutse gishya, ubona ko kiri hagati y'aba bita abafurebo ndetse n'ababembe. Aba rero harimo imitwe myinshi muri Wazalendo ya Kutumba, urayizi ko ari general ya Kutumba, hakaba hari n'abafurebo n'ababembe basaga naho bafite umuyobozi wabo nabo uyu witwa General James Fieka Adui, ni umuntu uzwi cyane hariya. Uyu akorana na Ngoma Nzito. Rero habayeho gushyamirana, kuba hatavugaga rumwe hagati y'imitwe yombi yakoraga nko muri coalition, ariko ubona ko habaye gusubiranamo. Nk'uwari uzi igitero bagabye rero kuri uruhande rwa James Fieka uyu general, habayeho gutegwa na Mbushi na mugenzi we general ya Kutumba. Bivuga ko ubu tuvugana uyu mugabo general James Fieka wari uzwi cyane muri iki gice cya Sud Kivu cyane imyaka myinshi mu nyeshyamba zaho za Wazalendo, ubu batagihumekwa bazima, yivuganywe na mugenzi we. Rero habaye ikintu kinini cyane kuri aya moko yombi, kuko birazwi kuva kera bararwanaga, nabo babaye nk'abahagurukije ikintu kidasanzwe muri kara gace, ku buryo ubona ko coalition yabaye nk'ihungabanye bitewe n'iyi mitwe yombi yari ihuriyemo, kandi ikaba habayeho gutandukana. Yes, urumva ko bikomeje kuba amagingaya, naho harimo kubera imirwano muri Sud Kivu. Oya, si honyine imirwano n'ubundi aho yacumbikiye ku munsi w'ejo hashize, n'ubundi bibyutse nabwo bitameze neza muri aka gace ka Plaine de Rusizi, muri aka gace ka za Runingu n'ubundi na Kabunambo. Urabona ko hari defense iri hejuru kuri Remeka, ndetse n'agasozi ubona ko hariho defense ya M23 ndetse yubatse bihambaye kandi yibitseho imbaraga mu buryo bwo kugira ngo ibashe kugenzura ibice biri hasi.
no kubabungabungira umutekano kuko baba bagenzura ibice binini bitewe na pozisiyo bariho. Ahangaha hari uburyo koalisiyo ifite ngo intego y'uko ishaka kuharasa bikomeye kandi igakoresha imbunda za artillery, ndetse bavuga ko binaba ngombwa iyo mbunda ishobora kuzaharasa iri mu gihugu cy'u Burundi. Rero ni ikintu gikomeye cyane kandi ubona ko M23 iki kintu yagitaye mu gutwi kare bijyanye n'ubwirinzi buhari, ubona ko byanze bikunze mu buryo bwo gufatirana ko iki kintu kitaba mbere y'uko bo bagira ibyo bakora. Niyo mpamvu ubona situasiyo iri muri kino gice cya Uvira n'utu duce turi kugenzurwa na koalisiyo kwa Runingu, ubona ko hariyo ikintu kidasanzwe cy'uko hari imyiteguro y'uko M23 ishobora kugaba igitero gikomeye, ndetse bamwe bari biteze ko cyanaba muri iki gitondo cy'uyu munsi. Nubwo bitabaye ariko amasaha aracyari maremare ntitwamenye uko bigenda, ariko ni ikintu abaturage bararanye kandi amakuru bayakururira ku gihe, ubona ko nta kurambirwa guhari ku ruhande rwa M23 bwo kuba yakwinjira uyu mujyi wa Uvira. Yes, birumvikana yuko n'ubundi ibintu bikomeje kuba imberenge. Bwana Bizima asinzi biravugwa yuko impamvu ihuriro rya FARDC ryaba riri gukubitwa urwagahenu n'ingabo z'u Burundi, ndetse bikavuga ko muri iyo zone ingabo z'u Burundi arizo ziri gutsindwa ku mirongo y'imbere bitewe n'uko Red Tabara iri gufasha MRDP twirwaneho ndetse na AFC M23. Ni amakuru watangariza abakunzi ba Kigali News ko yimbitse, kuko biravugwa birahwihwiswa ku binyamakuru bigiye bitandukanye. Bimeze bite? Byifashe bite? Red Tabara koko yaba ifite ukuboko gukomeye muri ibyo bice bya Minembwe? Kuba ihari irahari cyane, kuko ubona ko yageze no ku rwego rw'uko nayo yabyitangarije ku mbuga mpuzamahanga nyinshi zitandukanye, kandi ubona ko uriya muvugizi wa FARDC habagaho ikintu kimeze nko kunyomozanya bitewe n'amakuru yatangazaga kuri Red Tabara, uburyo ibayeho n'uburyo ikorana ngo n'igihugu cy'u Rwanda, ariko ubona ko ari bya bindi by'ibipapirano, kuko iyo FARDC ivuze ikintu ubundi uri umunyabwenge ubanza gushyira mu nyurabwenge ukagenzura neza bijyanye n'amatangazo y'abaringa batanga, ndetse no kuvuga ko bafashe uduce natwo bafite. Ibyo ni ibintu bimenyerewe cyane, ariko urabona ko Red Tabara isa naho yahagurutse kandi imaze igihe yari icecetse. Urabyibuka mu ntambara n'ubundi yasize Kivu mu kwezi gutambutse ko n'ubundi yabaye nkaho byigaragaza ku mbuga nyinshi nkoranyambaga, bagasa naho bavuga ko ari ukubeshya idahari, ariko amakuru ashoboka irahari, kandi igihugu cy'u Burundi cyo kibizi neza, nicyo cyikango baragifite cyane. Kandi ubona ko abahagurukije iki kintu bariya basa naho ari abayobozi bamwe babihagarariye bari mu Bubiligi. Urabona ko batibeshye ko bafite pozisiyo hariya, ndetse kandi zikorera muri aka kavuyo k'imirwano ihamaze iminsi. Rero ni ikintu bagomba kwitega kuri leta y'u Burundi, kuko ntabwo bariya bari kurwana kugira ngo bafate Kongo, ahubwo barashaka inzira zifungutse ku buryo nabo hari icyo bashobora gukora mu gihugu cyabo baturukamo. Yes, nibyo koko. Mbere yuko dukomeza ku yandi ma axe, ni mu nyemerere mbabwire ibya Red Tabara ko yaba yaramaze gushinga ibirindiro mu gihugu cy'u Burundi. Ibi byateye ubwoba leta y'u Burundi, ndetse magingaya ibintu bikaba byabaye ibicika. Nta makuru yimbitse nabatangariza, aya ari amakuru ya Zandani, ibyo nibyo twita amakuru y'imihanda, ariko atari yemezwa neza bitewe n'uko ntari nagera mu bandakavazi banjye kugira ngo bankubite situwasiyo. Ariko icyo nakubwira cyo ubwoba ni bwose ku gihugu cy'u Burundi, ubona yuko batangiye kugira urwikanga. Kuba niyo mpamvu ingabo z'u Burundi zikomeje kongerwa muri bice byo muri Sud Kivu kugira ngo bashakishe Red Tabara. Isa nkaho bateye ubwoba ku mirongo y'imbere muri biriya bihugu, muri kiriya gihugu cy'u Burundi n'ubundi, bitewe n'uko Red Tabara idacana uwaga n'igihugu cy'u Burundi, bitewe n'uko bivugwa ko Red Tabara ishaka guhirika ubuyobozi bw'abadede, kandi n'abadede bahigira hasi hejuru iyi Red Tabara. Ngayo nguko rero n'ubundi turahabaye kugira ngo dukurikirane uko situwasiyo ihagaze,
tuzabaha amakuru anonosoye kandi yizewe nk'uko twabasezeranyije ko tubaha amakuru acukumbuye kandi yizewe bitarimo amakabya nkuru. Bwana Bizima rero tujyane ku yandi max kandi ukubita ubangura dusoza, kuko update abagomba kuba iminota mike kugira ngo abakunzi bacu bamenye update ariko badatinze bumva update. Ego ndeka mbatware muri Nord Kivu hano Masisi, aka gace kamazemo iminsi imirwano, ndetse muri iki gitondo cy'uyu munsi naho isa naho igikomeje muri utu duce, ariko ubona ko bari gukubita bavamo, kuko ubona ko FARDC muri kano gace ka Muheto na Bushihe irimo isa n'iyavuyemo mu buryo yari yakigaruriye bitayigoye cyane, kandi ubona ko hari harimo kubangamirwa cyane ku baturage, kuko ari agace kagira ubworozi bwateye imbere cyane ku rwego rwo hejuru. Rero akenshi hari ubwo baza bafata uduce nk'utu ugasanga igikuba cyacitse cyane, igihugu cyose cyoramye ngo aha hantu hageze ute, ngo aka gace karimo hagati mu birindiro byayo 23 ubona ko barenze amadefensi menshi bahageze ute. Aba baza nk'abacengezi, kuko iyi Muheto ntabwo wayimaramo amasaha 3 M23 igukundiye utari igisambo. Baje nk'abasahuzi bahagararamo bubaka amadefensi, babigira ibikabyo, kuko bari bazi ko pozisiyo nyinshi za M23 ziri kure, ariko iki gitondo cy'uyu munsi bashizeho umucyo, kuko ubu igice baherereyemo uvuye Muheto na za Bushiye hano bari mu birometero birenga 18-20, kandi ku munsi usa naho ari umwe gusa. Wumva ko n'ubu bakurikiwe berekeje bari kujya mu mashyamba bava muri izi nce basa n'abajya za Warikare. Yes, nibyo koko amakuru uduhaye arahana neza n'abandakava banjye bambwira yuko bakomeje kwerekeza Warikare isaha n'isaha, abashobora kuma uko situation ihagaze ndetse nuko iteye. Ubona yuko ubwoba ari bwose kuri bassin militaire y'Abafaransa bari muri biriya bice bya Warikare. Ese biri bubahire ko bivugwa yuko n'ubundi uro rya FARDC yafashe tuno duce twa Ngururu na Kikoma na Murema, bitewe nuko bacunze ihuriro rya AFC ryavansha urugamba bakaza kutwigarura, kuko ihuriro rya FARDC ryamaze kuvumbura ko aho AFC imaze gufata isigamo abasirikare badafashije bitewe n'ubuke bw'abasirikare, aho ubona yuko bibagora kurinda ibice bamaze gufata bitewe nuko bafite umubare muke w'abasirikare. Bwana Bizima rero reka tugushimire tukwifuriza kugubwa neza muri iki gitondo. Yego urakoze cyane, namwe ibihe byiza. Yego namwe bakunzi ba Kigali News, update zo nakagaruka n'ubundi. Murabizi ko dukunda kubagezaho updates ndetse zigiye zicukumbuye z'ako kanya. Twongere dusubire mu kanya. Imana ikomeze ibane namwe.